rakyat Bali ne memilih pemimpin ne kawastanin gubernur lan wakil gubernur. Eling-elingang sekan-sekan pinahang apang tusing manipuan iragama seselan buka sesengake melikucit mewadah karung marebuka isine miyong garong. Tusing merasa subelimang tiban iraga bareng-bareng nanging janji suba melenan monto banyayangin suba bang negakin sampi tetagyan ni nagih negakin bulldozer. Yenale sujatine rakyat Bali ni namula polos nanging mareng aja na polos dadi hati jerong ulo-ulo. Elingan karma palene manipuan panah cucu kal nampedang pirangan jetiang metembang untuk sebat kenahi pengangon sampi sebate boyo jaulian ngangon nang sampi nanging sebat nepukin nyame marenegakin bulldozer ngang sapang isampi pirangan jetiang metembang untuk pemimpin masa depan jagat Bali ne pemimpin ne sekan satya wacana ngajegang adat seni lan budaya Bali ne ane pro rakyat boyo je bulldozer. Puspoyoga Aji Sukrawan harapan rakyat Bali. Puspoyoga Aji Sukrawan pengayom rakyat sejati. Puspoyoga Aji Sukrawan misa dia ngayahin jagat Bali ni mangde ajak lan kertera harja. Puspoyoga Dewa Sukrawan pas untuk Bali.